too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Akwaba sonko enkoma wa wohwe mesabre yi ewutuma GH afidie kase yi eso ganu wahala jumede ena ebre asosemede elebe somo ma wa wo fie wo adwama so wo baby bia wo watimi de wadwencha wo fa nsemi hu abetu eye edwam na ewusiafo sedia enyoma ekoso ewo wo mayi emu ni chese enyoma asori ewo mayimu no eno ena enede amanyame anemusini nyame difo ba pe wo man yi emu acheso do de dane da nyame nam no so ede eye nkranhye sem na nyame nam no so ede nani so ade hu ne botaye a wo ede ma wo man ne timamufo ne kristofo ne chese gidifo nyina no ebetu dwane ne de waba bonten abekasa ede afona nipa ameka ne ho asem ye yankasa ye papa prophet Nigel Gazy aoda prophetic hill chapel ano wose wo hu eye ten around wo hu sakraye hu se no mani dane wo se sakraye ekoso ewo afa ebebre na ebuziafo medidi ye panse wuti we wadwin be yo na sense sakraye de anyi ya abato ho sakraye anase ye yare ho sakraye because e bia na coronavirus sakraye bi baba bebe ma na je se amaga na fo adwin mu yi wo mu he se sakraye ben na yem papa prophet Nigel Gazy since we hu because 31st night krampo no wotimi hu sakraye fufuro bi aje se wotimi di ye kuro bi de kokko she kuro bi aje se eni kwanse nko de kokko enti sakraye ben ena sese wahu na sakraye wo mu susu se ebeye papa nie na ye kohwe ye papa ne nsem na chese eye sakraye a ebadiama eye kristofo wo mo bompa ye e kire nyankopon a chese wo mu de wo mu ni swade hu dane da wo mu gina awrade anim with akonche ne mpaibom e de wo mu yefunu to wonum esugu nyame eso no one more and a woman and sakraye no edemo man answer that turn around into we de enye politics say be wo sakraye wo ya abato ni mu anase wo say be say the MPP na afa da bi we de ye kristofo emu edie na wo na ebusuafo say and wo de nsem no etu edwa o say I see smiles on the face of people as the Lord has intervened for them and brought them out of all the problems and situations they are facing on this earth. I see a turnaround in their life. God has been listening to the prayers and cries of believers who have never given up on their faith. You should keep praying because the Lord is about to put a smile on your face and turning around your life for the better. He is going to bless and fill your cup. The Lord is going to make you forget about your loss as he restores happiness in your life. Believers should never lose hope and never give up in prayers. I see smiles on the faces of all believers, for the Lord will surely answer their prayers and deliver them out of their trouble. There is a great thing around coming in their lives. We ene papa prophet Nigel Gazy nensema wode etu eye edwam awonu say Ghana for anase ejidifo womo mukwa asore womo muti nyame asem na womo do nyame na nyame hu edon susu ewo womo emu how nya benedi a womo akomu emfie semienu o say emfie mien so emfo mo ne mretintin a wakosa wo haw no mu wakosa benedi no no do hunu eyese sese sakraye eba wonyame bie nani anase nyame ene no eyi no medidi kire no ohu se nipa bebre na asi eguso ejese de ahye nipa afunu mu ema problems a nipa ekomu ohu turning around of tables ajese ohu ni say enimonyam hye ene kasiye ena eba ede ama womu na wode ne nsem wetu dwanka we denke yemfa ne say ya asempa entinkenya de se Ghana fo ebetwe woma no ede si nyame nipa yi eso na so kwakwa ye se Ghana hanom de obi afa boge enye so awoka asem na nkoye afa amanipa na no hu yi nipa na hia ene obeba bonten no baba betwa wadapo baba be support so baba be bo na adwen dia
achire wo bia o krampo no won dandwen ho se na de mekai nkaboni bi ewom nanso Ghana fo binom e de ababa betu edwa SM wonya de wokeka no kra na sesi krampo de ni nhira asem krampo de wo mo esuro because e bi krampa na kwakwa akoda ne no me na de ama wo mo enam sem 2020 battle prediction ene nsem a wo kan live videos a wo ye ne ni nyina that says the Lord na ni nyina mu no so nyakopo ne kasa ye etimi di ni hwamom na ne nsem a kan ye entimi ambam no they are doubting say krampo no ni nhire ya wo kan se ebebem ede ama Christopher se de wo kan no ene wo mo dadwen anase wo mo kwada na nti wo mo ka che prophet na dige se ebe ya se Nyankopon po ehia no na wone ne kasa na wo ka che ne se mi behira me ba so masi mi behira me ye konkon kana no krampo ntum ni kwan so oba bonte ebebe ka because ne nsema ya no wo kan dodo na no enhye da embamu na no na binom nso ka se se de ekoso nyina na se nenya me ada ne de achen se wo de se de eba behye ne mafu mu a ne che se eye asempa anase eye asemde na Ghana fo aye den etia say Christopher etie enti we de eba ne sen na ye dwen ye papa no na no edi esi ebone enu nti dudo na ka se we de we won ka asembone bia enti we de yensum ewo akomapamu ne ehunu se this turn around no bebem na so dudo na de wo mo enye wo ma de se wo mo je ye turn around ye papa yi edi tudwa no atumu ene atumu echa enam ne nkonhye bia wa hye emre bia atwam woni ne nsem kan bia waka entimi nsisi eye esom na ebusuafo ye di ensem no esie no nyumako bi na so yasema ye di edwumadi bebe som ya Mama Juliet Ventures eba na chensen oba o kitchen wo dem asiesie enwome bi a wo hia wo wuja de nko ade wo benya bi wo Mama Juliet na so ya obetimi ehunu wo Abeka La Pass bi so betimi afa ne number wo screen no eso ni trophies nso wo hanom sa wasi wo dan we na pesa wo mboso wo medi sa adwuma no de amam loan master enso wo hadema aban adwuma ye fo ne wo mom sika fa controller so wo interest rate ne de da fo pa say unu wo mo edi kaso bom ne wo affordability nkwada sika na wo pen wonsa ebetimi aka na project eda wani no wo so watimi ede aye for di ncha wo fa ensemi hu ebra e otuma GH comment section midi ede ekwesi kapa makram